A group of thieves broke in a vacant house on Saturday night and stole gold ornaments worth 15 lakh and 50,000 rupees money. Incident took place in Ramdas Kabra village. What could be the reason over the theft incident happening across the state daily? Is it only because the youths are abusing drugs? Or the youths are forced to become thieves because of unemployment rates is high in the states? Besides all the police security across the state, theft incident is daily increasing. Again, a group of thieves broke in a vacant house on Saturday night and stole gold ornaments worth 15 lakh rupees and 50,000 cash money. Incident took place in Ramdas Kabra village. This incident was realized on Sunday. The family members were deeply saddened by this incident. Rangsak risak objoton kamai kha rang bo 50,000 ka rangsak bo emni kari himana 15 lakh rongni upor ka upor cheng manan again dino samsung ka tabu te bari khana kai joton sitalang bai kheborong kon sikalang liya bai ka ha ko no phang to ga te talari kalang manang ting bom pok ko ha Kimno kun sonjo horo ko sabo ro khokona abo to saimiya matam khai buni elakan boro saimanai sino elakan borong saimanai kyabo ba aron gana gini borong nobo jogajog tong nobo msike khogi manu no bisirong ni mane ro no nor koito thongni nok me saring ni 5টা ও thangso ni koita ro khokona kono sonjo tomo মানে কয়টা রকম খোগা কেনা আবো ওয়াতে ওয়াখাও ওয়াতে রকম খোকানা হনি বাতা নংনি আগে রং ন খোকানা বড় সেই হে গায় যে যাপন ফালা থাকা গায় বইমতে জন সাধারণ কিছা সুনা সাহায্য বাবা তো মানে মানান নাংনাইছে মানে বইসংনা সাহাতো তাই ক মানে খংনাই রক ফালাইনি বেলে ব এবাকে কই কিয়াসং বুনো বালা কংসা গাছু দেরবরি জুংকা জন কা ওয়াকুম কত জরসা মকা রাংসিন চেন তাং নই মকা রিং কত জরসা তঙ্গ টপ কলকলং ন পাজুরা তঙ্গ মকা তে ইয়েসিম কাnye নপুরক টং তা রুক ফানিকা আমসু কে রাং কেস কি বসে Rang kes ka 50,000 ka on. Kan no tabu je khogi tongnai no. Ba tam sanai borong tam kok sanai tam bo ba ke phirong. Je saka bono borong khogi pon talang kha bo je saka bono ro phaito. Abono satang kha ase rangni mani bole aba haita. The victim family requested to whoever stole the gold ornaments to please return to them. Now the time will tell how much efforts the police will make to find out the thieves. Bureau Report, Chini, Khorang.